Škola Milan Petrović osavremenjena je kreativnim centrom, što će pomoći u radu ne samo učenicima, nego i nastavnom osoblju te škole. Međutim, pojedinim školama u Vojvodini nije tako lako počela školska godina, jer besplatni udžbenici nisu stigli do svih učenika. U školskoj upravi Novi Sad kažu da je ove godine problem bio u školama sa dvojezičnom nastavom, ali da će sve knjige stići do kraja nedelje. Distribucija, međutim, nije jedini problem. Naredba nadležnog ministarstva da se udžbenici podele na radne i neradne izazvala je nezadovoljstvo roditelja, nastavnika i izdavača. Iako je Nacionalni prosvetni savjet još u maju tražio od Ministarstva prosvete da preispita uvođenje besplatnih udžbenika za osnovce zbog toga što se predloženim konceptom učenicima onemogućava aktivan rad u udžbenicima i dovodi u pitanje njihov kvalitet, ti udžbenici su ipak isporučeni. Smatrajući da je time prekršena zakonska procedura, to telo odbilo je dalje da učestvuje u projektu. Šta sadrži udžbenik u koji se ne piše? Matematika za prvi razred je još uvek igra. Znači, deca boje, deca grupišu nekakve objekte, prave skupove i prosto udžbenik mora da bude interaktivan. Kako izgleda kad detetu uzmete bukvar? Znači, na kraju prvog razreda on treba da vrati bukvar. Pa bukvar je prva knjiga u procesu obrazovanja i prosto, ako ne zbog drugog, ako nema neku drugu vrednost, ali prosto sentimentalno je dobro da deca zadrže tu prvu knjigu. Istog mišljenja su izdavači kojima je naredba o podeli stigla, kako kažu, u 5 do 12. Nakon podele niko nije ponovo proverio njihov kvalitet, ističe Gordana Knežević-Orlić, predsjednica Udruženja izdavača udžbenika i učila Srbije. Ovaj način gde je ministarstvo naredilo izdavačima da već odobrene udžbenike koji su prošli zvaničnu proceduru i koji su se pisali po 2,5 godine, da se u roku od par meseci izmene i podele na neki deo koji je udžbenički, neki deo koji je radna sveska, pa pritom ne odu ponovo u zvaničnu zakonsku proceduru, nego tako razdvojeni kako je ko to uradio, to niko ne zna, odu u škole. To je za nas apsolutno pogrešno. Prema istraživanju Ipsos Strategic Marketinga na temu besplatnih udžbenika, 47% učitelja prvih i drugih razreda smatraju da ovom akcijom nije ispunjena obaveza Ministarstva prosvete o besplatnom obrazovanju. Tek svaki 10. učitelj smatra da je podelom udžbenika nadležno ministarstvo ispunilo obećanje. Većina učitelja, čak 72%, smatra da će đacima te udžbenici biti potrebni i po završetku razreda, a 71% njih ocenjuje da je čuvanje udžbenika neophodno za polaganje male mature. Mi se sada vraćamo opet na objašnjavanje koja je debela, koja tanka knjiga, pa koju sad koristimo da bi se deca mogla snalaziti. Znači, praktičnije je naravno da je to jedinstven udžbenik. U eri kada se na svakom koraku govori kako deca malo čitaju, postavlja se pitanje šta se učenicima poručuje kada im se saopšti da udžbenik moraju da vrate i kakav se odnos prema knjizi stvara ako ni svoje ime u nju ne mogu da upišu.